Sen bye-bye programa editorial ami say fosai konaba conteúdo si publicação editorial iha jornal STL edição quinta lorong tolong dulu fulang novembro tinan rihun rua ruan resin tolu namos informação nebe jornalista STL recolha no publica ona iha jornal STL edição ohinian diak maluk sira iha publicação editorial jornal STL edição ohinian kolia konaba tinan hatnu racing walu timor ukunan zoben barak sidaw hatene kanta ino nasional ya to hatene klian putih uduh si editorial idane markona presensa ya studio STL TV editor senior jurnal STL Mikael Malimau loron dia dia kiha editorial ohin ita kuliah kona apa lorong importante ya Timor Leste nebe foi di udah daumba kata pintu itu November kata kiha tina idane ya tina rihun ruan nulu racing ruan nulu racing tolu ne tina ita tamona proklamação independência Timor Leste nian badala hat nulu racing walu mebe durante ne Timor Leste iha Timor Leste zoben barak maksida hatene kanta ino nasional halesta editorial nian ikun tiuru si editorialnya wisa dia ka kontinuo si editorial ohin loronian ho titulu ida tinan hat nulu resin walu Timor ukunan zoben barak sidau hatene kanta hino nasional ita auto hatene kata ka itanya nasal da Timor Leste tinan ide ita celebra loron importante rua ida maka 20 de mayo ne ita celebra loron restauração independencia depois ide 28 de novembro ita celebra loron proclamação independencia horibain rua governo povo Timor Tomak celebra ona loron 28 de novembro ita celebra loron independencia proclamação independencia to ona hat nulu resin walu dalam hat nulu resin walu iha nasaun nebedei ta nasaun ida iha ninya loron nasional Timor Leste nya maka oin hau temiona kata ka 20 de mayo 28 de novembro iha loron 20 de 8 novembro ne ita tene kata ka tuir historia iha loron 28 de novembro iha tinan rihun ida sia nulu atau sia itu mesin 5 itenya Mombot Sira si Maria Alcatiri Nicola Lovato Franco Saverdo Amaral José Mombot Sanana Gusmao Sira Seluksan Sira hahahu hari nasional idane holoron idane proclamação declara proclamação independencia de Timor Leste unilateralmente hau kera si aneba depois hapoin loron 28 iha loron hitu dezembro okupação mausu ya Timor Leste militar Indonesia tama mai ya Timor Leste neve durante tinan ruanulu resin hat nyalaran Timor Leste ia okupação Indonesia nian larang neve ita atau hatete konaba zoven sidok hatene kanta hino nasional ne ita la hatene salane osinibe tamba depois itanya membuat sila deklara 28 de novembro de proclamação independencia ita tama ho okupação Indonesia nian nebe itanya povo sirene moment durante tinan ruan nulu resin hatnya larang sila hatene de ita hino nasional Indonesia nian lagu Indonesia Raya depois foi ita restaura itanya independencia ia 20 de maio foi hahu ita Zobensira hahu kan continua itanya proclamação independencia ne depois Hanorin começa Hanorin itanya Zobensira itanya Wansira konaba itanya simbolo nasional sira anesa bendera nasional bendera RTL hino nasional ne
los dunia tambah ita transição si Indonesia no tempo, depois tambah itanya restauração independência. Waktu itu kita foi nahu kurikulum mas foi nahu si Ministro da Educação, agora kita tamahona governo da Asia, si governo primeiro, governo to dawalu, to agora da Asia. Programa ihaduni, governo ihaduni programa atau insama kahaliusi Ministro da Educação atau ihaduni kurikulum ida atau ia sekolah-sekolah hanorin hino nasional, hanorin simbolo nasional sirene, para itanya wan sirene, labar sirene, antes tamat TK, antes tamat TK mo saya sira tilolos hatene ona hino nasional, simbolo sira, si simbolo nasional sirene. Idane hansana obligatorio, kewajiban kewajiban ida, ema ida hansa sida daun nasional, sida daun Timor Leste ini tinggi, tinggi hantene hino nasional, simbolo nasional sirene. Agora governo emang auto questiona joven sira sido katene hino nasional ne salane sini be. Salane si sekolah sira maklahan oringka, kurikulum maklanos ka, o governo mak sidap iya programa idane idane questão idane é importante ba governo se tem taumatan o insamak sira tahu sirine programane atau lihusi Ministro Educação para tambah Ministro Educação mak ia papel importante atau hanorin emang matene lihusi itane profesor sira lihusi TK atau universidade. Tambah hino nasional ne banhira itanya membro governo sira itanya nai ulun sira saiba rai liur atau halo seremonia ida fatin ida tengki kanta ulu hino nasionalnya iya fatin iya nasional iya rai liur. Depois ia tiene larang mo sana vanire ia abertura ida ceremonia ida ita sempre hino nasionale ita canta mutuk hare ema estrangeiro sira ihanemo sira hatene canta hino nasionalne satan ita makasih nain rasihne lahatene ne labele idane bahasa dehan pekerjaan rumah pekerjaan rumah ba Ministro Educação ba governo governo da Asia nele liderasi tanya membuat sanana kusmau insama orienta Ministro hoto meliu Ministro Educação atau orienta ba sekolah hoto ba profesor hoto ba inhira atau tama sekolah atau tama salah hanorin atau halau aprendizagem atau hahu aprendizagem sekolah sira labar sira tinggi forma uluk ia sekolah depois canta hino nasional depois mak tama sekolah idane hanesana ita tinggi sayona kultura ida ia itanya nasaun para sekolah wan sira usi TK antes atau tama sekolah tinggi canta uluk hino nasional. Depois ba ina naman sira antes itanya wan sira atau tama sekolah atau tama TK ita ina naman sira mos iha kewajiban hanorin itanya wan sira konaba hino nasional nomos hatene simbolo nasaunian anesan bendera LDTL canta hino nasional sira o lambang sira nebe itena nasauniane sira tinggi hatene para banhira sira tama ona sekolah sira domina ona hatene lambang sirane hal hanoin idane maka karakato ia kestal midane konabatinan hat nulisin
Walu Timor Ukunan, Joven Barak, Sedo Katene, canta himno nasional. Oke, dia so ini explica una kata binang hat nulu racing walu Timor Ukunan lebih Joven continua lahatene himno nasional tambah dalam rumah mais minister implementação programa o Ministério da Educação mas masih mulai di Konaba for hanuring labarik sira tu canta himno nasional antes atau o processo aprendizagem. Oke, dia kita maka continuo si editorial ba edição ohinian. Tuir kami kita continua ba informação nebe jornal Estel Publica. Ihan isan bye-bye jornal Estel iha pagina sanulu recent rua hondia rubrica win. Ita hahu iha pagina dahulu nian iha ba primeira informação maka valor educação qualidade ajuda a resolver problema nação. Tuir mai presidente iha capacidade veta subsídio. Ida tama ka primeiro-ministro usu Ministério da Educação resolve professor contrato tuir tamai tempo ona hadia povo nia Morris ida tama ka Dom Virgílio Crisma transforma Morris no hahalo no ikusliu ya página da hulu nia maka Carlos Fragaling la aceita candidatura komisário K. Ihus informação hiratna informação na desai headline ya página da hulu maka valor educação qualidade ajuda a resolver problema nação. Tambah sama redação Estel foti título idane saya headline ya pagina dahulu nen. Dia ke Maluksira, oin Estel redação foti título ida educação qualidade ajuda a resolver problema nação. Liapan idane questão mensagem ida importante nebe hato si itenya membuat general valor lateral no dar CP Estado Maior General FDTL nebe horseknya marca presenza iha ceremonia graduação na Dili Institute of Technology DIT nebe iha seremoni idane itanya membuat General valor lateral mak gloria sapienta Horacio Sapienta ho topiko perspektiva unsa educação contribuiva pas nomor dia. Lihusi nia Horacio Sapienta idane nia hato nia mensajen lubuk ida konava educação nia mensajen idane hato ba universitaria hotu ba governo ba ita hotu ia Timor Larantomak tambah saida nia dehan educação qualidade mak ajuda a resolver problema nação. Ita atene katak itanya governo agora governo da Sia nebe liderasi membuat Sanana Gusmao antes governo da Sia, governo primeiro atau governo da Walu iha programa hoto sira iha programa idamak konava educação. Governo ia programa importante ida konava educação lihusi Ministério Educação atau unsamak hanorin itanya Timor Lantomak atau bele matene tambah atau resolve problema hoto ia itanya nasaune so sabi mak educação educação ne saida educação maka lihusi sekolah itanya profesor sira OCTK atau universidade publica, nomos universidade privada sira, hanorin itanya wan sira, hanorin itanya joven sira, atau sai matene. Tambah ho matene mak bele desenvolve itanya nasaun nebe hasoru problema oin. Ho educação ida nebe qualidade. Oin samak ita atau hetan educação ida qualidade ne ia itanya Railara ia Universidade Lubuk Ida Universidade Privada nomos Universidade Publica ida deit Universidade Nasional Timor Leste sira ia kenal papel importante atau hanorin oin samak iha siranya kurikulum ne maneja oinsa atau hanorin estudante sira ho educação idane qualidade
atu hetan educação ida ke qualidade ne ia relação ho parte barat tem que ia facilidade facilidade agora daun ita tama ona mundo digitalização buat auto ia universidade sira mosa monta ona ansa internet ia programa hanorin lius ya proyektor silane nebe buat itu ite tama ona mundo digitalização além de itanya membuat valor terlaik atau ninya lihusia orasio sapientane kona bawa insama ka atau educação de qualidade depois orseikmos itanya ministro ensino superior ciência no cultura Signor José Honorio da Costa Pereira atau konaba insama ka atau cria atau hetan educação de qualidade nya cara ka governo universidade pública universidade privada sira tem que serviço hamutu ko governo atau onsa bele atingi educação de qualidade governo mosa hakarak apoio ba universidade privada sira onsa maksira bele atingi educação qualidade depois governo mosa hakarak universidade sira tem que serviço hamutu ko governo sira masira nebe doador sira nebe apoio makas ba universidade ne serviço hamutu para atingi educação ida qualidade tambah urseikmos itanya ministro ciência ensino superior ciência na cultura senhor José Honorio da Costa Pereira mos qualia konaba questiona konaba tinan itanya universidade privada na universidade nasional publika produs matenek barat tinakna produs matenek barat maibe matenek sira nebe produs si universidade privada na universidade nasional sira ne tem que matenek sira nebe ho qualidade tama bain hira sira produs matenek sira nebe la iha qualidade idane sira produs ba desemprego bana saung tama bain hira itanya joven barat maka gradua ona usia universidade sira ne bain hira sira tama ona mai ona ia comunidade nyalet lahetan serviço idane problema bot aumenta tan desemprego ba itene nasal idane mak governo ninya hakarak sama ka governo universidade privada o universidade nasional serane serviço hamutu o insama atau atingi educação ida qualidade idane mak hato ba itanya população sira tomak nomos universidade itanya railaran tomak insama atau serviço hamutu ko governo atau atingi educação nebe qualidade. Oke, tenemos informação na página da Poluknen. Firma ita continua pa página rua honia rubrica política no lei. Hoje ba primeira informação maka Presidente da República Husu Gam Zuraba Bandeira RDTL. Firma parlamento no audiência orçamento geral Estado tina no no Resinghat. No inclusive implementa cessar fogo permanente ba funo Israel no Palestina. Ini informação tolone informação lebih sahih headline maka Presidente Husu Gam Zuraba Bandeira RDTL. Conteúdo informação ni Wisa. Dia ke kontinuasi informasi dirane itanya na Presidente Republika Geramo Sorta hato mensaje ida importante ba ida hotu liu ba grupo arte marciais tambah iha tinan hirak liwa iha tinan koto dia governo da walunia mandato depois governo da itu dane itatene kata ke grupo arte marciais ne dalam rumah
sira bain hira atau halo seremonia seremonia atau saya sabuk saya sabuk ne pengesahan ba sira atau saya sabuk ne dalam rumah sira ba rai seluk sira ba Indonesia ba Tambua ya ne ba sira rai fali zura fali ba bendera bendera seluk bendera Indonesia nya lahos sira jura ba bendera nasional tambah kestahun ini maka itunya naik presiden khusus bagam atau jura ba bendera LTL la bele jura ba bendera nasional seluk itu tuh artinya katakan sira jura fali ba bendera ba grupunya nah ya tinang kotu ko ita artinya katakan nemo sai problema bot tambah sira jura fali ba bendera nasional seluknya laos jura ba itene bandera nunemos ita atene kataka grupo arte marciais ne pendau ka ita atene kataka ya fulan ira lupa ya problema hirak nebe mosu ya munisipio Maliana ne ba ya fulan ira ne ya ne problema mosu bebek tambah grupo idane di sini attività depois governo mo satu bando atau taka atau tahapara sila attività ne nomos ia tarabando se grupo arte se sirene presidente si temos atau na tarabando ina to bain hira sila halau attività ia patin neve la hatene la conoscimento si nene si tengo monta sana multa sila multa osana rihundua para leten mai beho problema ida pendak acontece ya municipio gobernarone ne hansa itane membuat sanana saya hirus kono problema ne atau takatan grupo idane atau labela halau aktividade sira nebe hamosu problema idane itene nai presidente husu bagam atau jura bendera itane bendera LTL. Oke, dia kene bagi informasinya pagina politikanya. Firmata continua ba pagina tolo honia rubrica cidade no crime. Ihane ba primeira informação mata suku buruma se reforça para bando. Firma julgamento móvel lau em decisão KSMGTL. E datang maka desenho TZPI fase final. No ilustre Tribunal Recurso notifica un acordão PDA Gazota sobre lei reforma PFL. Demos informação hiragna informação do bisa headline maka suku buruma se reforça tarabando. E conteúdo essa informação é essa. Dia ke conteúdo si informação idane hot titulo ida suku buruma se reforça tarabando. Ita tu atene kata ka ia loron binti deo itu ya governo po Timor Toma ka celebra loron nasional ia loron idanemos governo di Rusia Ministero Administração estatal mai popose ba itenya sepisukusira nebe eletu ia federalisne nebe ia municipio Hoto incluímos a municipio Dili sepisukusira sepisukusira nebe foi eletu ne Simona Pose nomor sira sepisukui ida ia sirnya programa rasik onsamak sira atu desenvolve sirnya sukune atau lawa oin desenvolve ho sirnya programa nebe sira ihauna suku sira ihauna ihane suku ida iha bakau suku berumasne nia promete kata nia se reforça tarabando ne nia programa ida programa tarabando ita auto atene kata ka suku hoto ia programa tarabando ne ia municipio hoto ia suku hoto ia aldeia hoto ia tarabando ne bando buat nebe ema labele hakat liu idane labele tisi arabiru labele
sada label fote emane sasan iya emane tos larang bandu buat toto bandu buat toto ne ansa lei ida siranya lei ida lei iya sukularan ne bia bye-bye ho ada toto kultura nebe iya suku ida iya lea iya sukularan nebe bandu tarabandu ne program ida nebe tilolos iha ona iha itanya biala sida laos pa phone mai be ida ne hapor satan ho lei ho program sida si sukunya atau hapor tilitan sirenya programane on sama ke sipisku sira halao sirenya programa iha sirenya suku ho dia. Ok, dentro informação página cidade. Firma ita continua a página hat honia rubrica educação humaniora. Kena bahaya informação rua primeiro maka Ministério Educação Embaixada EUA lança distribuição aihan ba escola. No firmai área especialidade precisa inspetor. Temos informação rua ne informação dessa headline maka Ministério Educação membentuk Embaixada Estados Unidos da América lança distribuição aihan ba escola. Conteúdo de informação no mesa. Dia ka conteúdo de informação ini kita tatene kata ka horek Ministério da Educação serviço amutu ko embasada Estados Unidos de Amerikanian lança distribuição aihan ba escola. Ita tatene kata ka atu itenya wansira sekolah wansira labarek sira atau saya matenek ne sira tengki apoyo mos aihan sira tengki han aihan sira nebe kualidade han aihan sira nebe kualidade atau on sama se bele siranya kakutak mos bele diak atau hanoin diak atau estuda diak atau saya matenek laparik sira nebe atau saya matenek nebe diak tamane maka Ministeri Educação iha programa ida sekolah program merenda program di sekolah program merenda sekolah ne programa ida ne be governo anterior sira halaona mai be se continua na fatin oras ne tamane maka si Ministeri Educação atau continua programa ida ne serviço amutu ko itanya doador sira o si nasaun selu anasan Amerika Australia no nasaun sira selu atau apoio ba Ministeri Educação atau insama bele distribui aihan sira nebe qualidade ba kantor ba sekolah sira. Oke, dikene maka informação di página Educação. Firma ita continua ba página 5 honia rubrica Saudi. Kena ba primeira informação maka tempo udang Centro Saudi Formosa na Fatihal promoção. Firma itinangoi Hospital Nasional Guido Baladares seharuka recurso forte especialista. Ida tal maka Ministério Saudi halo advocacia e turiskai no ikusliu ai moruk item sanolo stock out. Ihuse informação hiratme informação lebih headline maka tempo udang Centro Saudi Formosa na Fatihal promoção. Conteúdo si informação na Waisa. Dia ka conteúdo si informação ni dane akor daun atau tempo ida tempo udanyan meski udan sedok mai mau to si problema ho raimana sawe namai udan atau basic mayona. Nebe horsei ka informação importante ida nebe hato si itanya CP Centro Saudi Formosa Signor Jaime dos Reis informa ba itahotu tambah udah tempo udan ona udan atau basic mayona bain hira udan mai ita emahotu questiona konaba problema Saudi moras oin inclui moras dengue ne moras idan nebe tinan mosu bain hira udan mai tambah hamosu iya fatin nebe be nalen ne hamosu dengue susuk tolun ya neba nebe hamosu moras oin liulu dengue
tambane maka mau Jaime dos Reis ne informa po hatene ita tu atau ita prevene unsama mora hamos itanya umalaran ambiente iya itanya lingkungan sirane hamos para banhira udan mai ita hadok an husi moras ida dengene idane maka itanya mau buat Jaime dos Reis ne atau baita hotu informasi importante ida atau ita tengki preparaan ita tengki hamos itanya umalaran hamos itanya ambiente iya itanya lingkungan sirane mos para banhira udan mai laha mosu moras oin inclui moras denge. Oke, dengan informasinya pagina Saudi, firma ita continua ba pagina neng honia rubrica ekonomia. O ini dapat primeira informação maka BCTL celebra loron poupança nacional no campo digital. A produção Timor-Leste, governo tem que investir MAFP. No ikuslima maka presidente Horta congratula permatil recupera bematan Timor-Leste. Essa informação toda, né? Informação bisa headline di pagina ekonomi maka BCTL celebra loron poupança nacional no campo digital. Conteúdo essa informação ne Waisan. Dia contigo si informação ho título BCTL celebra loron poupança nacional no campo digital. Maluk sira ita tu hatene kata agora da daun ita tama ona mundo digitalização. Emang auto usa digital, usa HP atau servisi auto lihusi digital mundo digital ita tama na mundo digital emang usa HP atau halo transaksiun tamane maka horisei itanya gubernador Banco Central Timor-Leste, Senhor Herler Lopez, lança una programa ida, celebra loron poupança nacional no campo digital. Ne atu hatete kata agora ita hotu tama ona mundo da digitalização, ita hotu serviço ho digital dei. Exatamente, halo serviço, né, atau poupança orçamento, poupança tempo, itu buat itu ya itu atau poupança tambah ida nih mak, horisei itanya gubernador Banco Central Timor-Leste celebra loron poupança nacional no campo digital badala tolu ia Timor Plaza atau HTT ba ita hotu agora ita tamaona mundo digitalização serviço hotu lihusi digital ne atau ita po serviço atau efisiensa ba serviço ya finansasnya ba serviço hotu lihusi usa digitalnya. Oke, di kita maka informasi di pagina ekonomia. Terma ita continua ba pagina itu honia rubrica di sporto, yang helbe di sporto internasionale. Ita continua ma pagina walu, pagina bahasa. Hanya informasi lebe saya headline maka valor pendidikan berkualitas bantu pecahkan masalah bangsa. Terma ita continua ba pagina sia opinion. Pagina sanuru zeral yang bah informasi balu. Primeiro maka ana aplica standar seluruh ensino superior, no turmai adere basean ensino superior tem que preparar recursos humanos. Nós informação certa, tá você agência noticiosa. Turmai tá continua a página seluruh racing ida continuação. No ikusliu página seluruh racing rua figura, ini bahaya figura nasional ida Felizarda Assunção Pereira Mendonça. Esta classificação ou significação como laut. Dia que Felizarda nebe foi em José que ya las pan Los dunia harusnya ia seremonia graduação di IT-nya ema licenciatura atus rua itu dulu no magister mestrado na in 5 hamu tu ka sira atus rua itu dulu lesen 5
nebe gradua ona husi sirenya estudo durante tinanhat kali menyelaran nebe husi ema atus rua itu nulo lesen lima ne emanain sanulu maka hetan klub kisaun klub kisau hosik ngasau cum laude sirenya balor asli inclui Padre Mario mosa hetan klub kisau medane cum laude los ya nebe ita hatene kataka husi sira nebe remata ona si husi siranya estudi ya di IT ne hatu kataka di IT iya dunika qualidade nebe pohate neba ina naman sira fiar nafaten ba di IT atau haruka itanya wan sira ba estudo iya di IT tambah di IT iya facilidade di IT produs ona matene nain barak ona no sira timor wan sira nebe remata sira ne estudo si di IT ne sira etanoto servisu la iha ida mak saya hansa la servisu nebe agradece ba di IT nebe servisu hamutu ko STL durante tinan marak nelaran apa yang nafatin ba STL no ita servisu hamutu parabéns ba maun Stanislaw nebe horsei ke celebrania Loren Morris nebe celebramos di IT graduação celebramos maun Stanislaw nia Loren Morris obrigado. Oke, dia maluk sira dan maka informasi nebe jurnal STL publika. Pemaluk sira nebe hakara katene krean kunti udo husi titul hirak nebe makohinga mifasai wana bela sesu ya jurnal STL ini sabuhnya. Dia maluk sira dan maka program editorial husi studio house parada hamutu ko ekipa nebe servisu atau brigada i lorong dia.